kita ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିବ ଆଗକୁ ଆମର ଆଜି ଫିସ୍ ହେଉଛି ଦଶମ ବନ୍ଧୁ ମାଛ ମାଛ ବହୁତ କରିଛୁ ସେଟା ମୁଁ ଲାଖୁ ତାପରେ ମୋର ଚିକେନ୍ ନର୍ମାଲି ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ପରେ ତାର ପନିରଟା କିଛି ମୋ ଭଉଣୀଟା ଆଉ ଏମିତି ଚାଷ ଆସେ इनका आज मसला इधर खंड में मजा आती मुझे को वीडियो बनाई मो नाना गाड़ी भेजने खाइबो बोली आना तो मैं टेस्ट कर से बाहर तापर ये भौणी बताए मैं तो चलते आ मैं को वीडियो ना आ साना भौणी